туугандар, бүгүнгө айт майрамыңыздар маарек болсун. Бүгүнгү ушул иш-чараны уюштурган Ош шаары казыяты жана себепкер кайрымдуулук фондуна Кудай таалам ыраазы болсун. Мына ушул майрамды көрүп турасыздар, бизде башка майрам учурларында айтып кетсек, баалар 2 эсе 3 эсе жанынан көбүрөөк кымбаттайт. Бул учурларда колу жука инсандар балдарын ойноткондон токтонуп калышат да, жоктук себептен. Ошон үчүн биз бул эки улуу майрамыбызды айт, Курман айт менен Ороз айт майрамын ушундай бир майрамга айландырайлы. Мына ушул жалпы элибизге ушул жерде мүмкүн болушунча бекер балмуздактар болсун, суусундуктар болсун, оюнчук белектер болсун, тамак аштар болсун, ушул жерде өткөзүлөт эмнелер болсун бардыгын бекер кылалы иншалла деп. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير البشر لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير البشر إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور وتهمل سحائب من رحمة يذوب على راحتها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي عيون ويزكو أثر إلى الله طاب المسير وما نرجي سوى أجرنا المدخر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جرت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جرت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر